bashiki bacu bahaguruke, umuntu witwa umukobwa wese ahagarare mu kibanza arimo, ahaguruka ahagarare, dusenge. Umukobwa wese ahaguruke, tugiye gusenga, turabasengera, nitumara ahasigaye muhagarikizi tumusubize iwakatiye.
kuvugirizwa impundu urabibereye kuko ari murengasi wacu neza gitara cyacu ugize neza kugira neza abashiki bacu sanote bizu imigambi mibi y'umwanzi satani lekotikisa mahoro yawe projetedese Kidada mwuka wera abatwikire kuko ari wowe ukora imirimo n'ibitangaza ni mu izina rya data tubisabye tubyiringiye kuko uzukora ibikomeye amen. Wanasa sefiwe muzane dusengere ibyifuza hasigaye iminota mikeya cyane mushira gatebe hano to nimara wanasa sefiwe nimara abantu bose bahaguruke baje nano ntiyagira usirimba asirimba bishaka udasirimba ahagarare witonda papa Kida muhaguke uhagarare gusa nta udafite ikibazo ugikandagireho natwe niturangiza twisheganye wumve ko kidatwagwa wanasa sifiwe sana tugiye kubihudumiya bitwagwe mwebwe ndavyo mufite abasigaye bicaye turabafasha amashimwe mukanya ariko abafite ikibazo cyari cyo cyose runaka ugihagararaho ugira dutarabira haleluya tato fina de presita valago baneza ziviwa sana atukuzo nuko mwebwe mugumaho wanyu twawusenga ariko mugumaho duhudumiye niturangiza pastor atambuka araza kusenga asoza iryo sengesho mitwaro yose tuyivyige
yashitse tuzamurire Yesu amaboko. Haleluya. Mauro yarankorose ni Kidada tsoto bankuja opa hajya bagukase tugiye kugera uharegere. Bwana sifiwe. Turacari dusengereye imitwaro abantu. Bwana sifiwe sana. Bakeneye ubutabazi buva ku Mana. Bakeneye ubutabazi buva kunde kurinde ku Mana, kuri Yesu wenyine. Amafaranga ndazamara ibibazo, kubyara abana tibiza bimara ibibazo, ariko iyo wisunze Yesu, iyo wabonye Yesu akaza agashika kuri wowe neza, Yesu wenyine gusa ni iyo yabashe kugukiza ubwawe, ibindi byaza bitegeka. Tuzamura amaboko. Atukuzwe. None ari muziki yabuze. Umunsi umwe twanataramye ukiziba. Roye karanezego pasiteri wagiye muri Amerika. Ngo anezego aravuga icomwe aba bantu bose ngo akagira nk'inda nini, ngo akababika nko mu ruhande rumwe rw'urubavu, ngo akazagenda none yagera ngo umusozi arazamuka bakabashiramo bakumva umuziki w'abantu banezerewe Yesu. Bwana sifiwe. Bwana tukusana nifuje nko kugira kasentu kamuyimira yose wamanuka yibika. None nk'abari bageze ukabona kugira mureke kumukoroga banza regera matonesa. Kandi n'abantu baba dukurikirana umunsi umwe barabibonye, bari bakurikiranya ka video aravuga ngo yari yagwaje umwana baramuvuza Canada, ibintu byose biranga. Buce reba Igisirimba twasirinze umunsi umwana kandi ikidendezi cihindurije. Narabibabwiyeho atanga ituro kandi umwana warakira kugeza n'ubu nyine. Atukusu. Bwana sifiwe. Bwana tukusu. Yesu azakiza ingwara, Yesu azamara gahinda, Yesu azamara ibibazo byose bituremerere. No zotureka kumufata nk'akantu kaza kadukinisha kugira ngo amaranga mutima avuke. Oya, n'ubuzima buza bushika bugahindura ubundi buzima bukaba busha. Zamure Yesu cyubahiro ntangaruye. Haleluya. 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 Ariko Yesu. Bwana sifiwe sana. Bwana tukuzwe. Waregepa hajya warugeze wamujya turi utwitondesha kandi bakuregerere neza namara bakingira imiryango
wazanye biriya yiwe cyangwa telefone yiwe cyangwa ico wazanye cawe turasenga twese tubifite nitumara Bwana sifiwe. Bwana tukufu. Niyo gahunda dusoreza twese. Tubwire Yesu. Amen. Ndio. Muheze muri. Tugiye gusenga kandi uhaguruke. Bwana sifiwe. Tugiye gukura imitego yateze buri muntu wese. Ufite urubibe akarimbi kuko atazarenga aho haba mu buryo bw'imyizero haba mu buryo bw'umubiri tugiye gukura imbibi kandi ko kuri ufate bibiri acange sakame yawe nibyo kandi numara ugenda ubwira Imana ngo Mana ndatambutse mu izina rya Yesu teta kuko umwuka karagaragara buri muntu wese afite zone ruje yiwe karo ruje asungurukijwe nayo kandi niyo gutuma atazatambuka habe niyo uzakoresha imbaraga zingana ndetse wizeye Yesu ugakora ibyo kugira ngo umwuka w'Imana gutambutse tugiye kwamagana uwo mwuka w'abadayimoni nitumara Bwana sifiwe sana Bwana tukufu tugiye gusura kubwira Yesu ngo mu izina rya Yesu turasengerera ikanisa turahagarika nama ya le 15 kuntu twagiye tumera iyo conference amoniake turayisenga kandi Bwana sifiwe Bwana Yesu asifiwe kubera kuko yarigame kwiba no kugira nabi no kurimbura no gusenya tutababarira niyo mpamvu tubivuge ku mitandao ikiba kibi tubwira Yesu uzaho papa tuwindura umugi nurangiza tuwe nkabirukanga kandi buri muntu wese anyura aho anyura ubu ni nka kujya ku Yeriko umuntu wese yariko yinjirira aho ageze ni wawe neza n'umutima wawe usi neza zone ufungiyemo wibohora piga muziki baba piga muziki ariko turafasha uyu mugoroba